Stalno pominjemo reč dobar, vaša svetosti, međutim katkada se dobrota izjednačava sa naivnošću i glupošću, dakle nije samo cilj biti dobar, nego spojiti i sa možda nekim drugim osobinama. Da. To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljem kao ovce među vukove. Stvarnost je takva da biti zaista čovjek hrišćanin u ovom svijetu kakav je koji sa vuzu leži, da znači biti kao ovca među vukovima. A ovca među vukovima je u opasnosti sa dvije strane. Prva je da ju vuci onemoguće raskinu. Hristos nam da to ne šalje. Druga je opasnost da ovca, videći da se među vukovima ne može opstati, nego samo kao vuk, pa da se one svoje zube pretvori na oštri, da papke pretvori u kandže, da nauči da urla i od ovce da postane vuk. Hristos nas ne šalje ni za to i daje nam rješenje. Budite dakle mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Vidite, mudrost je kao unutrašnje oko duhovno koje sagledamo ne samo kao s ovim fizičkim sa kojima vidimo ovaj svijet zajedno sa muvama i pčelama i sa njihovih 1000 očiju. Imamo tu unutrašnje koje one ne mogu da gledaju, mi vidimo. Ali je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota je topla, ali slepa. Ono što se naš narod kaže, dobar je lud braća. Ako je čovjek samo dobar, kratke pameti, svakoga iskorišćava, podmeće mu nogu. Sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži. Jedan primjer iz Starog Zaveta. U doba cara Solomona je važio kao najmudriji čovjek svoga vremena. Evo dve žene koje nisu bile dobrog vladanja, zajedno stanovali, rode svaka po dete iste noći. Ali ona bila nemarna i okrećuju se onako, dete udavi. Kad se probudila, vidjela, uzme se to dete mrtvo, pomegne pod onu, a njeno živo stavio kod sebe. Ujutro da moje je živo, dođe tu i do cara. Kad je car saslušao, svaka govori da je živo njeno, a mrtvo ne druge. Car će da kaže, dovedite dželata sa mačem. Kad je došao dželat, uzmi to dete živo, rasteci ga po pola da jednoj, pola drugoj. Onda će onaj, što mi bila majka, reći gospodaru, podaj njoj živo dete. A on će reći ne, dete je tvoje. Za noću to onakar, vidite. Niko nije bio prisutan. Šta sad uraditi? Ova kaže njeno, ona njeno. Sve ste po pola, jer to je posred srca seći. Ono što kaže se i u pravu rimskom, sumum jus, summa in iuria, puna pravda prelazi nepravda. Ko potradi do kraja.